Halau ke cingkran to amat undang ilam ke Indian National Congress ya ke kemi Menteri Rang Badu kari India Narendra Modi kepala penlang sidrek unailu Raja Afsan hakamat ke Kongres Bhawan Shillong lala bani asngau cing perta perem markliang nagi negi ardli seng sanyima haka cingon poi gineng ilam ke BJP ya ke caka harangkat ke cingra iki plakat nalur kisur perem Kongres nakaliang gineng ilam Kongres ru kila pertam ke sur perem BJP rengkat ke cing perta bocor. We condemn Congress Party. 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 Kajing wan benda ban persya. Ya kajing ya campaign election jamu Rahul Gandhi apa Bihar ban keren ya kiktin jong ka kibi ka balayap jong Narendra Modi panwan ra ya kan hapo ka politics nasgo kam ya ha ipen ramjur ya ka Congress Party ka ba layat lak ya put usam ha ka long yeng ka long sep oi ban ka party ngidan la ka jong ka hok ban prisha ndai ban le ban kren ya ka yeng ka sem khantom ya ka kibi jogu ka baladon hapo ka jimpam kuai jauh belai. Dengan semua bakam ya hab, pani persyajur. Orang yang deki, nong yalam jangka BJP Meghalaya di persyajur, pan barang ini kuat kam jangka BJP Party di persyajur ya kan deka jeng le. Pan giladan kaya Pak Yaru, bangin Pak. Syatian nak bentar. FIR kata tadi. Giladan ketika FIR. Kapa ya kila keren kap kani BJP Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya